This video only just for fun, not for hating and support, guys. Ke 5 song hai dalam so nong nani YouTube channel nong sing tini 5 sikala bura part 2 ni mistake sin nal nai nor video no so yasana chung di ngising tabuk video no mistake sin phasing siang la sinai han ka tabo sino na ji sin dalila tiyo bakla thanga ke sin dalila baksano sin da bisal bo tiyo bakla thanga ke sin dalila ka kistere base lengi thanga bwa kistere base sin dalila baksan sin da bisal bakla ke blasa sin dalila ke lengi thanga subonyo wah bhai वाह क्या सीन है Henke tabo sino na ji sin da bisal osranyo jobri selang na jongko bob khana jongo aku buk khana jong bon jobri selang na jongko botangi bon yang ni bedek tong manas ke leri jong ta phaut lagi aja norok saima kana misre norok comment ka sira bang sali norok comment ka sira misre Henke tabo sino na ji o phorki sojak na tege sengali phunpurung hake phorki phyogsung thamka puila ko sojak tamo ta phyogsung thamka wa bai norok saima kana misre भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी Henke seng tabo mistake sin nanya segang o video kill no kaisa nanya bagara de This next year थाना ये नब ये पैसे क्या बोला तूने this next year thana yo nupu ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ Wah, this next year thana yo nupu or last year dhani chana kala this next year comment kaisa ri norno Henke tabo sino na ji ang jeron sari man o gere borok onek suja kana teke se angle ti phunpurung hake o jaga tongna klaima se tab khoja sobuke kise angle sin ngo sia jaga sense wa bhai jadugar hai गजब बेइज्जती है o sikala bura part 2 ni ani best scene best dialogue ngjang mani nai di naroi ko मांग रोम 12 तlang देखे ठीक मजा आया Henke tenen bagasano kha khai norok video no jaka kana juri video no jaka like comment share khen tapur especially subscribe ke norok ta ani best scene best dialogue o part ni nungma khana norok comment khasire nong ni best scene best part poro